mubunge wa Ntwaka kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu narutite mukana kire abunge mantere ino maria akuganwa kama kuthungiria siasa kire bei ya ndengu ariuga arimi maingi mandengu matigeto magitaraga asara ni nyuma ya rwangi rwa biashara kuma thirikari-ini enene gwikira wira ni wa kugura ndengu na bei imbega onturio tionekanite mwanka umundi turi Polo Kabithi na nteto inu tariria. Mujumbe mwekuru konteni ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu ora kiari ugite atongoria mwanya ibenerie arimi baingi bakemera kia ndengu ati ukewa kwena bei imbega ya ciringi 100 wa mukebe ontobura arimi aba bature kwigwa ruri rugono ara baingi yabindire bendia na bei ya nthiguru buru ya ciringi 50 wa mukebe nano thirikari yo ni utwira tugirio bietie na ibe bietete biumaga ata twetire tari bieti bikinya ciringi 100 ka ciringi 120 kana kuthiogu na batwira kumwende ngo ni batirikwa kikiuma magana mairi babatirikwa balonde research yao bakaruza jamu wana gichoko projections bakauri ndengo thainore ekinya mweri we 10 batirikwa kiuma mbeci gana bakoni ngiri 120 kenda toje ngiri 120 tubatirikwa murimi mbeci gana ngiri gana Nto baba batigotinda kuga bene hora kaibirete chukuru ibaro the projections bamendengu irebuera siringi gana kendi 120 kairebuera 120 kendi 130 kairebuera 150 kendi 200 bae batogore bakaige bare bote to dire dele cheto to getata tugetirira ndeguru augite ogukire ndiongaci yake ntere mwanya cia Tharaka araga citira araukire ikundi ni kerio kabairite chekia mbeca baribari ngiri 120 tagirwe na mbia cia ruthonge ya kairenga yakona kami pekeno byakwa tisa sawa ikundi bigukura wi matenti tambo bure tenti kamili poko bidanie ndo bwaga mbeca bwa thikugura mutu buruga migate kamto athikugura sa irato kana wathi guchukua nacio nikahadirira wagu lakini bwekera matenti ni bukomborithanagia ikundi gikongera mbia na no bukinye bantu bukwa mbeci ni kuingia muno wa mukae mdene luke na kibau agutokorera ndo bakuba kurutha araumagu na gutuka bwa kanjoro rungurwa kirima ya ikingo cukuruni ya Kaoni secondary kubairire tangire kwigaruji kaurie karitho na maitho maire day schools rasimi menyero tutumba kwambira kirite day schools ili gutethia na bantora ili gutethia na baba tokumba kuthi body schools lakini tositeanerio gutukitire arimo itire mbijo itire kinya irasi itie bantu arimo bombokara bantu ega ana bonkithe na nderi tukabanga day schools tositethia na mbasare tosiokerie tosiretere arimo na nyonde mbere thino mndendi umana nkiaragia na director wa TSC mure tafadhali arimo baba tangaze to 20,000 bakenya otoka baba nge bathire 30,000 uti mwarimu raya Kaoni kairo arimo baba thito kwandikwa 20,000 na mebora gutethia Kaoni abatomero na TSC bathatu aragariria na basukuru ino kura membe matare mae nagu bari bakoigwa mureo taino kuina na mwana ndona mami agetwera cigatiru ya ngirini neka umana pe waririkana ukunyo kwandikito baroga temburanga pwa cigatiru ya ngirini na konga usileka gira cigati ngirini wala cigati ngirini neka umana pe akabaro akarokereto na kupenda kama zui nini ugatemburanga keringa thita cia muchongo arutukira boy kingo na kuthokera ikundi ya KTD kathanga chini na cheki ya mbeca cia kugura kithi budi kidikira muntu nkora mbinu ere mekugura kidikio kionde bombe takaire bwandike proposal mbongere mbeca ele tipo dibwira bonge mbeca cia ngafu itichoka witigitagata utintu ukabwira nchokire ni mbeca irenda bunenkere kaguru mbaya mwanka ntere cia kioru gikundi ni kia runkuru na cheki ya chiringi 118 baratiwa na ntau ajire kioru gonto kuranto bateyanerwe anene batabauragia meankania mbara gutenda gacha gute barabara gute kira gento lakini munde twana tatwathukio nena twetegia kinyanda gacha na barabara tugaciona kiogo Susan ararikirie ikundi ni kia ushindi kagureni na cheki ya ngiri 236 nkiripotera Uru TV kumantere cia Tharaka Bitu wa Paul Ogwa Kabithi.